Jabulani sesingabantwana abenkosi Hallelujah. Silubonga. Loluthando Baba. Umsindisi Ngala simeni ngetinyawo sifunze incwadi ya Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Lolu dzaba lolu lapha ku Matthew chapter 6 lucala lapha ku chapter lapha ku verse 24 la khona uNkulunkulu athi ngaNkulunkulu nemcebo wasemhlabeni. Kukhulunywa ngaNkulunkulu kanye nemcebo wasemhlabeni. Ufika la kathi khona ke ku 28 nitihluphelani ngetimpahla bukani timbali temhlaba kuthi tikhula njani, atikhandleki futhi ke atithungi tide nemishini, kepha ngithi kini naSolomoni ebukhathini bakhe bonke bengcebo abengeke afanane ngisho nayinye nje yato ngokwembatha. Kodwa nangabe uNkulunkulu embathisa kangaka tshani besiganga lokuphilako lamuhla kusasa bushe, akayonembathisa kakhulu yini nine lenine kukholwa lokuncane. Ngako ke ningakhathateki ngekuthi nitawudlani noma ke nitawunathani noma ke nitawembathani, ngobe nebetive bafuna tona leto tintfo, kanti nine uyihlo losezulwini uyati ukuthi niyatidzinga tonke letintfo. Kodwa nine kwenu funani kuqala umbuso kaNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona ke tonke letintfo titakwenetelwa kini. Ngako ke ningakhathateki ngelikusasa lenu, ngobe likusasa liyawutikhatsalela lona. Inhlupheko yelilanga yenele lilanga. Ngala mamba wethu othandazana. Mina ngiyamethemba Yamethemba
ngilalele sengilale izwi lakhe ngisekelwa isandla Babe siyabonga egameni lika Jesu Kristu loyingosi. Sibonga emathuba ekuba phambi kwakho. Sibonga livi lakho lelinemandla namuhla emini. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha liyaphila uNkulunkulu. Livusa lokufile. Nanamuhla siyalemukela ethi mentethu ngegama lika Jesu wathumela livi lakho wabaphilisa wabenda abagejwa kufa ngegama lika Jesu Kristu. Sonke simo lesikhona la uNkulunkulu wethu lophilako njengoba seliphumile lona aliphumi mahala kodwa liyawenda umsebenzi ngegama lika Jesu. Siyabonga ukuthi amandla ekuphilisa akhona kulendzawo ngegama lika Jesu. Siyalemukela ngoba ngiyilo leline authority etimentethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma ngalo nasi isikhonto sakho uNkulunkulu semphathise amandla egameni la Jesu Kristu loyingosi. Amen. Liphi elinye igama la esisindiswa ngalo aliphi igama alikho igama elika Jesu empilweni uyawufisa nangumfundisi utoshumayela live kubantu ukuthi kungathi bangali understand abalive ngalendlela lolive ngayo lothunywe ngalo. Kuba la kuwe nje lokufisa lokho ukuthi sangathi ngabe baliva njengalongiliva. Ngiko lendvodza yakaZulu liyathi nayishumayela yathi noma ningangizwa ngiyazizwa mina. Ngoba lento la ilethile vele ulethi into la ivako. Malibonga igama lenkosi. Uma ngifunda lamavi lawa lengqondo yami iunderstanda i-diversity yethu sibazalwane ukuthi angeke semukele ngalokufana nako. Nekufunza kwethu singalifunza but singafiki la siliconza khona ngalokufana nako.
lapha kuzenzo chapter 8 le ndoda yayibuya enkonzweni yayibuya eJerusalema emkhosini yayifunza iBhayibheli but inga understand ukuthi then uNkulunkulu wase uthi Philip asewehlele kuna indoda lapha enkalishini layo ufike uyibute ukuthi iye understand into lakhuluma ngayo la ifunzako wafika Philip wayibuta yathi indoda understand ngidakwathi ngani kungekho longichazela kona le ndoda yayifunza incwadi yaIsaiah lapho ithi khona waqhutshwa njengemvu nayimikiswa kubagunzi bayo but akazange aphendula akazange alwa akazange abe nelivi wahamba njengemvu uthi ke lo lofunzako nakabuta Philip lo mprofeti ukhuluma ngabani la utisho yena yini then Philip yena sewuqala ukuchaza ke manje ukuthi lenza balebe ikhulunywa ngoIsaiah yayikhulunywa ngaJesu lwaqhutshwa njengemvu kodwa akazange aphendula wanze wethwaliswa siphambano sakhe aye ukufa akazange aphendula sewuyemkhanzela then le ndoda nayichazeleka ithi kuPhilip nange manti sengikhazelekile ngalamanye amagama lenkhazelo yakho seyingento engaphenduka kwalani ukuthi usalungibhabhatisa nangemanti haleluya haleluya uma ngifunda la ngifunda khona ngikhumbula umzala wami lebe nginatha naye itshwala angumngani wami mbamba angumngani wami lesingayengani naye ngoba umngani lokuyenga kwasiyo umngani sibili kuze nami nje ngibuyele esikolweni ngentiwa nguye lo mzala loyo thathe wethu wanginika imali ukuthi ngibuyele esikolweni ngathatha le mali mina ngayale kuye ngafika ngathi hey mzala wathi mzala ngathi wena mzala uhlale uva abantu bashumayela kusikwake kwehlimana ake ubuke namuhla mzala ingosi inyele etandleni wathi hawu mzala ngathi yebo mzala wathi asambe wangaba sabuda nokuthi buya wathi asambe sahamba sayobuhlaba nemzala hlaba wana kushaba o1 sesibhemile sebungenile wase uyangibutisisa kumzala ukuthi le mali ngiyithethe akafunanga ukuthi ngimbuthe singakanathi anase ngimchazela ukuthi imali lena thathe wethu abekahlanya nje angimathi uphethwe yini uthi angiye esikolweni mina emzala phela ngaleso sikhathi leso sengina 25 years kuthiwa ngiyofunda standard 5 ngithi mzala lo mntwana ngimathi uyaphila yini kule nto la ishoko xa singabuyela esikolweni mina hayi mzala hawu mzala benze nje sibuhlabe athi asuka lapho ngoba yena abe phasile waphasa nge-first class ka standard 5 kwase kubade imali ukuthi achubeka ayembili abe simathanyana nesingisi sakhe letshwaleni sasingcono kunalesamo ngoba abantu labangakafundi bathanda kushaya isingisi steward noma ngawe uyasoma uze kusay baby noma ngawe uyasoma so ke yena lesakhe sasingcono uthi ke umzala ke mina do you know what Kazi ngithi I know nothing Kazi I want to tell you this one thing tell Kazi tell athi ke umzala wami I want to tell you that you are a stupid fool it will be better that you are a fool not bad being fool and stupid manje ke kimi kwakungakhulunywa kanengi kwavele kusikhwishi nje asengimreva engamreva aquma wataka lapho wathi you know what Kazi ngathi ndakushaya ngangisakhuluma isingisi la ngangasasikhuluma isingisi lapho ndakushaya wasilalela lapha mzala angikutshele nenja iyamluma umnikati wayo naseyiphethwe ebutsatsha abathi ndamqosha ngibambeni wase ngifuna ukukutshela ukuthi uyayi stupid kunemuntu lofuna kukwenta umuntu akubuyisele esikolweni wena unqoma kutophuqa emambawu nathi la
Sine bomahelane singakushiya khona lamambawini la kungafika umuntu athi ungibuyisele esikolweni usilima noma ngangishaya kodwa uyawukwathi lalela lo muntu lona nje ngisathi awuphinza ngiyolala ekhaya kubo phela ngoba lekhaya bathi ukuthi ngisesikolweni kanti ngile kubo angilalanga kubo ngagibela imoto ngahamba ngaya esikolweni ngalavumisa kwangumzala wami lona abekangitshela liciniso wayengimkhumbule lo mzala ngikhumbula ngoba nangifunza lelivi ngalinye ilanga sengisinzisiwe ngihamba ngiyoshumayela yena futhi kuthi akabuki ngala la ngikhona khona uthi kumzala mzala mine ngiyawukholwa mhla uNkulunkulu asayekele lokuba confused. Your God is confusing, which means he himself is confused. Wathi usho ngani mzala? Wathi your God is contradicting himself. Wathi usho ngani mzala? Wathi akwamfunzi in Isaiah 46 verse 9 and 10. La ka siNkulunkulu khona khumbulani indoda kaDzeni leto takadzeni ngoba mina ngingisima kadze futhi angiguquka abelifunza phela leBhayibheli. What the same God Isaiah 43:18 tikhohlwe indoda kaDzeni ningeme tintweni lesetenga. Is it not confusing? Lokuthi ngikhumbule leyo ntfo leyo ngikhunjitwa ngilokwe kunekwenteka kokuthi masifunza leli verse lesilifundzako lamuhla kube nemuntu longathi uba confused ngoba uNkulunkulu uthi I will bless the work of your hand. Athi ku Proverbs 16 planning belongs to men. Athi ku Luka kude indvodza lengathi nayita kwa casters ingahlali phasi icabanga iplane for the future kusilo msebenzi la uqalako utawuqedza yini. So mangabe kunebantu la sifunza lelivi lamhla lelithi ningakhathateki ngelikusasa batawukhanda ngathi he is contradicting himself. Angiva. Hallelujah. Hallelujah. Ngake ngayimayiwane siyongcwaba kaNdlovu. Ngakhanda lenye indvodza ishumayela ishumayela indvodza. Shumela yaze yasho yathi nilandzela tigulane tebafundisi. Gulane nje tebafundisi. Nalo ngikhuluma la avulela iverse labani na. Hebrews chapter 10 verse 38. My righteous shall live by faith. Wasikune bantu labashumayela living by faith but kusasa lokusako tabe ente nje embikendo batani imhlohla lusungulo. Lo ngikhuluma nje bafundisi benu la bagwele amaphilisi lamakikini. Kodwa batabe bashumayela la. Basikunkulu akehlula lutho. Kwakhala tandla ngabona ukuthi no ngisenkingeni la kani. Ngithena ngihamba ngiyale ngangidrive kakhulu sasuka ePitoli namkhulu. Asuka la South Africa ngendlule bese ngiyale ngitsiniwe. Ngaya esibhedlela. Ngafika esibhedlela banginiketa abantwana emaphilisi emabhiko yini bhiko. Yebo kona lokho. Banginiketa kula kikini ukhuluma nje lona kula kikini. Nalo futhi nemaphilisi ebhlungu obumtimba ubhlungu ala kikini. Quite ingithu. Bafundisi benu labagwele emaphilisi lomunye umntwana la kaNdlovu unginesi ngiwathethe kuye le abohlathi jeti. Angibuka. Ngabona ukuthi angina chance la ufuna ngisukumela ngikhulume la. Angisukuma ngalilela bakaNdlovu ngacetha. Ngathi ninga singathathi le sifo labe sesenda iplatform yokutophikisana ngema theologians ethu ngema theology ethu noma ke sitophikisana ngema doctrines ethu la. Kodwa ngiyacela lokuthi kwanamuhla ningivumele ngiresponde ngingongisukume ekuqala nje ngoba
Nginebantu abami mina la babonesi kulento lekhulunywa kulomnakethu. And bamangele nje ngibohlala abanye bangithi Jedu ukuthi ngabe uthini babe kenyalo. Ngoba vele mina lamaphilisi ngingumfundisi wabo nje ngiwaphethe nanga. Futhi nganginemkhuhlanyana abengi3 kwakhona nalawa la njani. Lawa la ngathi orange lo vitamin C. Awathi ke hohlo kwathula la thendeni kwathi kwathula ukuthi ngabe utawuthini. Ngathi ke kuyahlupha ukuthi uthathe livesi libe linye bese wakha idoctrine yakho, uthathe iunderstanding yakho ungabe usaya kuyawudiga uhlanganise incwadi etithi ufunze utothola lwati loluphelele ngoba uyayibese uyayakha le doctrine yakho lengesiyo. Ngasilomnakethu nje lo nginibonile nishaya itandla nami ngingayakha yami ngamaTeyu chapter 6 ngithi ungahlupheki ngeke kuthi utawudlana ikusasa, hlala lapha endlini ngayine kuyawulima. Kanti ngiyamathi ukuthi ungumlimi abe ngumlimi ngithi nganivala nonke ningayi kuyawulima phathi nehluleke nini kufunza livi ngale kuthi uthite Paula lo livila alisunikwa ngisho kudla nehluleke kuhlanganisa lenkulumo le. Sanibonani bathandwa benkosi. Kwaphinde kwathula ethendeni kwathi ngasilwati loluncane luyahlupha konake kungati kuyingoti kodwa lokuyingoti kakhulu kungati lokusawati. Angiphinze futhi kwati kancane kuyingoti kungati kuyingoti kodwa lokuyingoti kakhulu kungati lokusiwena wati. Angiva manje kodwa ngajabula ngingavwa noma ngimunye nje. Kuyingoti kakhulu lokungati lokuthi awati ngoba ngeke uze wena ulufune lo lwati ngoba wathi lokuthi awati. Babona nje mina ngishumayela ngiyathi usangafunzi ngiyathi ukuthi ngishumayela nini nifunzile ufuna le nto ngishumayela ngayo ngiyi-research yami kahle yonke bese ngidakeni ke. Awusanibonani? Sanibonani? Ngikhuluma into lengine confidence nayo. Ngasikuyahlupa ke lokuthi na ungadi ngeke ulufune lo lwathi ngoba empeleni nje kuthi umuntu longalidli liphilisi. Ngasinangabe uyawadla amazambane kusho ukuthi uyalidla liphilisi. Nangabe uyalidla liphopho kusho ukuthi uyalidla liphilisi. Manje kuthi awadi. Na ubona mina na udlala orange usho ukuthi uyalidla liphilisi. Manje wena ubona mina ngase ngikhipha leli yellow ke ngithi. Ngathi ubona mina wena ngidla leli orange leselibanjiwe la preserver lentelwa ukuthi nasekude ma orange kanti umtimba wami udzinga lo orange ngilithole la sengiyalidla ke wena kuphethe usike mina engangikholwa ngidle maphilisi ngoba unudlala orange la celeni kanti sidla into yinye nje taphinze takhala tandla. Lokhu ngikhuluma laba bazalwane bantu bangadideka ukuthi uthini Jesu lakathi ningakhathatheki ngekuthi ndawudlani ningakhathatheki ngekuthi ndakwembathane kambe ngabe ukushoko ukuthi asihlale phansi yini singabe sembatha sihlale phansi yini singabe salima singabe sathi ukuthi sitakusasa akusinjalo. Kukodwa kuplana for the future. Kukodwa kukhathateka about the future. Aniva ke futhi. Thula amaphese emandleni. Leli Bible alikhulumi ngeke ukuthi singeke sayiplanela khanyile future but lithi asisukhathateka ngayo.
Simangethe uthi Jesu ngoba uNkulunkulu uyathi ukuthi wena letintho leti uthi ingana labangakholwa bakhathatheka ngako banze bangene esonweni badizise banze badayise ama drugs banze badayise imitimba solo bakhathatheke ngefuture uthi hayi wena kukhathatheka kuyonisana plana kodwa hayi ukukhathatheke samba kanye na uthi phela babe wethu lo sezulwini uyathi ukuthi thina letinto senta njani na siyatithinga sewusinika ke lekufanele ukuthi kube imandate yethu uthi nine kwenu funani kuqala lo mbuso waNkulunkulu konke ke lokunye kutabe sekenite hayibo sibitelwe thine ekufuneni umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwawo thula ngabe sesonweni mhlambe utela nje wena khona into leti khathathile awusukuda la ukhathathekile wota la utolanza tindvo takho ngoba vele lo babe lo sezulwini uyathi ukuthi uyatithinga wena ngithathisa umbanami kuthiwa yini ke ja ubhulishwe ngithishela ngoba kukhuluma kabi ngemuntu nelikhala kubo kusoyambhulisha uthi ngakhona awuboni lutho nje vele ngoba ungumntwana luphuya dalwa luphuya bafundise timbuya ngoba kunebantu labenyanya nje bafundise timbuya uthi kuthiwa lo mntwana wa break waba brave wathi yini you can't talk like that to my father is rich manje mina ngivele ligama lokuthi umntwana ube brave wathi my father is ngithi sisi yini lebo soyikhuluma wathi kahle babe we are not poor afundiswa ngoba ukuthi umuntu angakubuki ngale situation lokuyo namuhla ngoba khona la ngakuboni lokufihlwe ngale lokutawubhama masinyane you are not poor we are rich ngizange ngiqhubeke nekhuluma naye ngiyabonga sisi ngase ngiyabinza kanti phela ngithi ihumbleness lele ngimnika yona kanti yena ukhipha into lengayifaka kuye sanibonani bathanda benkosi uthi ke lo mphali phela uNkulunkulu uyathi ukuthi wena uthingani ngakho ke angathi kangakho la eBhayibhelini bazalwane sihambeni sofunza Philippians chapter 4 verse 6 uma ufunza Philippians chapter 4 uthi ningakhathatheki ngalutho uyakwenyanya uNkulunkulu lokuthi wena uhlale ukhathathekile kanti uyakholwa ukhathatheke ngenxa yeminako yalomhlaba ukhathatheke ngempumelelo kanti vele yena ukhulumile wasunawe amandla ekukunika konke lokudingako nangethulo manje uyamangala ukhathatheka kanjani lo aningiva funza mbana mfunza ningakhathatheki nini ningakhathatheki kepha kuko konke ticelo teno atatiwe nguNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga lalelani bana bakethu uthi lo mbhali akufanele wena ukhathatheke kodwa wena kuko konke longathi kufakwa lengqondweni yakho usikhathatheke uthi lalela la akusukhathatha kodwa kulethe lento lefuna ukukhathatha kulethela kuye ngekukhuleka kanye nekubonga yamanje lelivile siya kulo le let's very so Monday siku prayer and fasting the whole week prayer and fasting why prayer and fasting not necessarily ngoba sikhathathekile but ngoba litsitelivi letinye timo dingeke tisuke kithi ngaphandle kwenkonzo yekuthandaza nekusila kudla mbamba akusikukholwa lokudla njengengomo January to January
akusiyo. Ngoba labaloya wena labanye bayazila lesifo sibasifake kuwe bazilile. Vusa makhelwane eceleni kwa. Basifase kuwe unjani? Basifake kuwe into enjani na? Bazilile. Animathi nebathakathi bazile. Umthakathi uzila ngisho ukubona ilanga. Ahlala endlini angaliboni lilanga. Lo kwake katheni kusete naleti nalama toilet la endlini kwakubekwa indishi ente yonke indvo la liviki lonke. Uzilethe ufaka kufa kuwe. Ucabanga ukuthi umdlalo lo. Ngiko ke Jesu mase bafundi bakhe bambuta bathi Nkosi kwentiwe yini lokho ukuthi leli demon lingaphumi la kithi. Uthi ke Jesu loluhlobo lolu lungeke liphume ngaphandle kwenkonzo yekuzila nekukhuleka. Nakhona la kuzileni akusho ukuthi uzilela kokuthi we are just swimming God uyamthenisha. No. Akaguqulwa kuzila kwethu. God is God, but we are just disciplining your mind. Disciplining your body. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Uthi ke Jesu lapha funa kuqala lo mbuso waNkulunkulu. Ngithi ke mine lokhathateka kuyamenyanyisa uNkulunkulu. Khathateka kwakho ngangaka. Kuyamenyanyisa uNkulunkulu ngoba uthi te 2 Corinthians chapter 9 verse 8 yena unawo emandla kokunika. Chapter 8 verse 9 asiniyawati umsa wami mina Jesu Kristu ukuthi noma ngangicebile kodwa ngenxa yenu ngaphuya kuze ngebuphuya bami nginende nicebe nini. So ukhathathwa yini ke? Mawufunza 1 Peter gijima 1 Peter 5 lalela ngiyakufundzisa. This is a teaching ngiyakufundzisa. 1 Peter 5 verse 7 uthi Petro lapho bazalwane lahlelani kuye konke kukhathateka kwenu. Nini? Ngoba yena uyakunikhathalela. Lahlelani kuye konke lokukhathateka ngoba akakufuni wena ukhathatekile. Thatha lokukhathateka yokulahlela kubani? Psalms 50 verse 15 khala kimi ngesikhathi ehlupheka. Ngesizulu sithi ngibize ngosuku lwenhlupheko. Ngiyakhulula wena ungidumise. Ngithi mine ayimjabulisi uNkulunkulu endwe yakho ekhathateka. Tshela makhelwane. Uthi yona nasa ucethile uthi nawe. Ngoba kumnanzi lokutshela lomunye. Akajabuli uNkulunkulu ngeke kuthi uthi wena sewula kuye uphinde ukhathatheke. Kukhona lomnye babe labeka sinakadlalisa umntwana ambekela sandleni ende nje njengenduku uyabona nandlala ngenduku nibekela yena akabeka nje lo mntwana sandleni ende nje kuthi uyanti lokwemfana ngagcina nami ngikufundzile ngangidlalisa bomshana wami. Nangibeka lo mshana ukhanze umshana ufile ehleka umshana ujabula akakhathathe ngoba wathi uthi ngisetandleni damalume lo ngithandzako. Athi khona incwadi lengakayifunza ipheshana encane ngako lethi kwake kwaba nemicimbi lomkhulu kubutwa abantu ukuthi do you have faith? Hawu lo yeah faith ngoba wonke umuntu uyafuna ukuthi unayo indvo noma ngenayo. Base kwase kuba nenzambo yewela ewenliwa yewelelele ngesheya lenzambo. Wathiwa okay ukhona yini lonke abane faith kusangalifuqa lelibhala awelele ngesheya walifuqa lomnye baba walithatha lomnye baba walifuqa wawelela ngesheya washaya bathandla wow utawina phela. Waphinzi wabuya babe nelibhala wabuya nalo ngala labakhona labantu solashaya kancane basinakalifuqa abengalibuki leliwa abebuke le embili. Hayi ke mina bese ngiva Jesu nakuthiwa emehlo ethu singawasusi kuJesu siwabeke kuye lo ngumqalisi lemphelelisi. Basi lo baba waphinzi wawela nawo kwaphinzi kwashouta wathi wa
Kwaphinze kwaba nemunye, kwaba nalomunye umbuzo lonemhlomelo lothite wathi ngiyabelieve yini ukuthi lo babe akaphinza futhi ewele nalo lelibhala ayengesheya ukhona lo believer-ko akaphakamisa isandla siyomniketa naye utawina naye imoto kwaphakamisa wonke umuntu wakhomba waba munye wasafika la kwathiwa gibela labhaleni akufuke newelile ngesheya. Kwabade lo sagibele ebhaleni kodwa bathi bayamethemba lo babe angabewetela angewela nalelibhala yingo leyo lefanana ncamashi siyamethemba Jesu ukuthi angenta noma ngabe yini kodwa nasekufanele sigibela sifuke singesheya sesiyaqala manje. Bazi lapho kwabe sekwehla tonke letandla lebe liphakeme tehla tonke kwase kuthi kwemfanyana kwakhe lo baba kwathi kwaphakamisa basibuye mfana kwabuye komfana basi labhaleni kwasi lagibela kwangabuki le kwagibela kwabuka lo yise lokufuqa uyahamba uyise kubukise kona kuyaxoxa kuyahleka kuyajabula kwawelela ngesheya kwapheze kwabuya waphinza uyise wabuya naye basi abambuta lo mfana kuthi mfana yini ube nesibinzi bonke wathi sibinzi mina kimi kube bekunguwe bengeke ngigibele ngoba ngibabe lo. Hallelujah. 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 La ikholweni sisenqoleni le driver ngibabe. Akufanele sibe nelivalo sibe worried. Akasifuni thine sibe worried. Sanibona abathande benkosi. Uthi yena funani kuqala umbuso welizulu kanye nekulunga kwawo. Konke letinto lentitsingako titangwenetelwa kini. Lehlukile leli verse leli. Kuna lencwadi sisiya. Saluyekele lapha na Psalms 50, salugijimela lapha Psalms 37 verse 4. Yehlukile leli verse leli kuna Psalms 34. Uma ufunda Psalms 37 verse 4 uthi yenda simakathe yenda simakathe abe injabulo yakho yena ke utakunika lokufiswa inhliziyo yakho. Ikinga thine sifuna sinike lokufiswa inhliziyo yethu singakamenti. Ngiyabona siyaphambana la. Ngiyayibona yini usiyaphambathisa la. Yenda simakathe abe injabulo yabani lolo kudinga kwento akunika kona. Funda verse 5 mnana. Methembe. Nikela indlela yakho kusimakathe umethembe. Methembe. Yena ke uyakuthathela tinyathelo. Awusiwaneni madoda. Shilo njalo akana manga ngethemba kuye ke. Ushilo njalo ethemba kuye mina ngethemba kuye ebogena engakakholwa wena uyabiselwa lo musa lomkhaka lo musa lomkhaka wanele bonge bengikhuluma nemfana wami lengesheya lapho waya khona kuyafunza uyasebenza nyana athi anguvu umoya wami Bible noma ngithi ngiyalifunza ngathi ngifunza iTimes nje nangi ngiyathandaza ngathi umthandazo uyabhansa ngithi lalela mfana wami ngisho leyihlo loshumayela sijuluka zabe manje athi nje kuyamfikela lokho kufikela noma ngangibani asikholwa thine ngoba sive amandla sikholwa thine ngoba sikholwa yizwi lakhe phela siqale sendele introspections to check where have I go wrong ngoba nako longatheki kuyahlupa utawucheckwa ngibani check nje where have I go wrong
Lakutshela uNkulunkulu uthethisa indoda yakho. Lakutshela uNkulunkulu haladisa umkakho. Uyathi uthi uNkulunkulu kulamanye amadoda uthini? Uthi ngiyadisola ngana indvodza naye. Ayine kumfati yamdlakatisa. Kunemadoda la ngaphandle akanabafrati. Lona ngimnika umfati udlala ngaye. Amadoda ngadi mina kubanjani. Ikakhulu lapha nanicala lemabhizinisi. Oh mkhulu. Aqala kumabhizinisi. Ibhizinisi uyiqala kahle unemkakho nongithu. Isina ifralisha ingena imali. Le mali ngathi ayisemnanzi naso uyihla naye. So ngathi ngothola ukusincono kozona nje. Uyayibe sekuba kuphi nje mina yethu. Uyayithayima ngisho. Ufisha ngathi nje ngase uyihla nokwesincono kozona nje. Kuyayipasha ke kona kuhlala. Futhi kuyakusebenza. Ukusebenza hayi akungenyanje kwemngaba kwethu ngwabani kulabalanga ukuthi lo muntu uyasethusela. Uyakusebenza. Ingwabani yakho nayikusebentile, nayikushayela, ikushayela ukuthi ude la kuyo. Ha. Umuve nje uyive nje kwawa ikuvusela ithi hayi benguvusela nje. You know what man? You know one day is like a year ngakubona. Kambe manga lento. Beyinalo omunye nyalo la ushiya imali naye. Lapho wena. Ngoba nani ke nebomake nebomake bashadikazi. Anisitshela amagama lamlanzi sitshela ngilethi ngohla wona. Angathi kwathini? Hayayitayela nje indoda yakho soyayitayela nje. Awusayi WhatsAppeli nje usayi missing you. Kanti ingwadla ngalethi sisi missing. Diyamiyenga ke tona wena utabusho iqiniso. Nina nanicabanga kahle hle hayi mani yathi hey ngisafuna ukufundisa abomake bonke bolesine inyanga yonke la. Bonke bomake lesine ababe la. Ngisafuna ukukhuluma nabomake nje bodwa qhoqho. Futhi liverse la khona linye mamba. Ngilelethi hlakaniphani njengetinyoka. Akasho umshana uNkulunkulu ukuthi wobani itinyoka asibe tinyoka. Uthi kukhona lesingakuthola enyokeni. Hlakaniphani njengetingwadla. Khona longakuthola engwadleni. Awusanibonani? Sanibonani bomake? Angasathi nje I'm missing you. A day is like a year. Yayiyathi ababo wakhona akanamali noba namali uhamba uboleka ngoba ingwaba bane kude ngisho na yinyesi wota phela ubothi ungiphathele lokuncane ithi ngathi nje I'm missing you kuklike la kuwe kusakuyiwa mahala lapha nakungijana walo uboleka emsebenzini uthi bantwana baya esikolweni kude ufuna ukujika lapha Lona likuphila lona le igama lakhe ona liyaphila lona likuphila lona abana futhi lapha naso uyithethe le ndoda semuntu Lapana soyende njani? Soyithethe le ndoda semuntu. Ukwazi ukuthi thina siyathandaza ngala uyeda naye tokhala kanye. Lapha nje kubhlungu ngoba udala utokhala ukuthathelele le ndoda yakho. Uthi ngihla umbone naye ula futhi. So yaqala wethu kanti ushoti bayadlala. Asidlali thina. Lesine nje ngiyabuya. Ngifuna nonke neboma. Ngicala next week. Emva kwani umthandazo wa next week. Ngicala lesine la. Ngifuna bonke bomake la. Alibonga igama lenkosi. Alibonga igama la Jesu. Alibonga igama la Jesu. Usike Jesu noma bayithethe ungakhathateki. Ngoba khathatheka kwakho ngeke kuyilethi inguquko but kwethemba mine funza unomntwana lo verse 5
nikela indlela yakho kusimakathe umethembe. Uyethenjwa simakathe. Uyethenjwa bani kodwa? Funda mfana. Nikela indlela yakho kusimakathe umethembe. Ushonele. Nikela indlela yakho kusimakathe umethembe. Yena kuthathathela Yena ke tinyathelo. uyakuthathela tinyathelo. Uyathi ukuthi nasakuthathela tinyathelo nto ngendani simakathe. Utoyilanzi buyigijima ibuya la. La kuwe la. Le ndoda yakho. Nayibuya kuyikosha ngemuva nalokho. Ngoba lenye into lengitanifundisa yona nebomake ngalo lesini. Yekelani lokuba fake nasenifika la mbiko yabafundisi. Fake bafata bafike mbiko yabafundisi. Mfundisi angathi nje umuntu ngimentela konke futhi mina ngiyasebenza ngiyacontributor nemali ngiyifaka. Yedeni indvodza ayithathanga imali yathatha wena. Utokabathisa imali wena. Ufake nje. Uyekela nje kukhuluma iqiniso nasola mbi kwami. Khuluma iqiniso. Ngithi usola ukuthi hanjiswe yini. Uthi uyekele lokukhuluma emanga. Vele nje bamloyile ngiye wena mfundisi nje uyadata itinto ngiyive nje nasokhuluma ngale nto ebusakathi vele uyadata ngiko nje ngila. Utongiphampa. Ngathi ngiyibhola. Vele nje mfundisi bekengeke ukuthi kwenteke ukuthi abengashiya mina ngisebenza kahle ushonale umsebenzi wakho ukuthi yini ngingakawubudi abe siyosuka nje ayothathwa nguthi mbamba uthatha imbamba lo mfundisi ayothathwa kunange somandengane lapha egedeni uyekela nje ukukhuluma iqiniso ukuthi le ndvodza le iphumela endlini ingakadli uofile nekuofa anayo uyathi nje ngitsiniwe akhona ama conflicts nelibisi likhona lapha efridge ntafuthumeta ehamba indodza ifikele egedini ikhanzela umunye athengisa indengane lebhunyako wesifazana isindodza kanti kwakhona abantu besifazana abafukako wena la ufika la kimi awusasho ukuthi mfundisi ukahambe ayemsebentini angakahle ngindunduma nje la ibhetheni uyabona kukhuluma iqiniso. The Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Futhi kuyinkinga short ukuthi umuntu angashintsha short lona 70 years now. Amshintshele kuma conflicts. Amshintshe lapha kule nqwanqwa la ikhuliswe ngilafaka ukuthi akwazi kubangani. Yebo nibuzanga isikhathi wena. Ema conflicts istawadla nesobabili ngujabulisa sifuntana. Mbamba ngifuna inqwa. Kunetinto lotidingako wena la kuNkulunkulu but inkinga yakho utidinga ukhathatekile kanti yena uthi ungakhathateki ngalutho asesambe sofunda na verse 9 John chapter 6 yathi la ngcondweni yami kukhona nje ngifuna ukukhuluma uyabona nangabe soku right track na uNkulunkulu rest assured everything will be okay. But nje wena just align yourself na Jehova. Odi Jesu la yashazi khathi sami. Odi Jesu lapha ku John chapter 6 ubona abantu njengalo nawe nje ulapha namuhla. Ingcenye ubona wena. Uyababona ke labantu Jesu chapter 6. Mawuqala lapha ku verse mvanami lapha ku verse 20 verse Jesus 27 uthi ningabosebentela kudla lokuphelako kepha ke nibosebentela kudla lokutawukhonza kuze kube sekuphileni lokuphakathi leni yakuphiwa kona indvodzana yemuntu ngobe uNkulunkulu uyise ulubekile liphawu kuyo base bambuta bathi sisengendani lokubona kuyimisebenti yaNkulunkulu Jesu waphendula wathi
umsebenzi waNkulunkulu ukuthi nikholwe nguye lamthumile. Qhubeka. Bese bathi kuye, sibonakaliso sini semandla longasenda kuze sibone sewukholwa nguwe. Umsebenzi muni longawenda. Msebenzi muni longawenda. Bokhokho bethu Base bamkhumbuza khumbula bokhokho bethu baba nesibonakaliso. Bokhokho bethu badla ini? imana ehlane. Njengoba kubhaliwe ukuthi wabapha sinkwa lesehla ezulwini. Jesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, bekungesiye Mose lona lowanipha sinkwa lesavela ezulwini, kepha babe unipha sinkwa sibili sivela ezulwini. Kubeka wona mfana. Ngobe sinkwa laphana ngaso babe uNkulunkulu nguleso lesehla siphuma ezulwini. Jesu wathi kubo, mine ngisinkwa sekuphila lelo takimi. Base bathi kuye, Nkosi siphe leso sinkwa onke emalanga. Nkosi yami. Le ingqondo yabo isekudleni. Jesu siphe sinkwa lesi khona sitewuba naso onke malanga. Jesu wathi kubo, Mina ngisinkwa sekuphila lelo takimi angeke alambe, nalolo kholwa ngimi angeke aphindze ome. Kepha nginitshelile ukuthi ningibonile kodwa anikakholwa. konke langipha kona babe kutawuta kimi, lotako kimi angeke ngimlahlele ngaphandle. Jesu. Ngobe kwehla kwami ezulwini akusiko ukuthi ngetela kutakwenda inthando yami, kepha kutawenda inthando yalolo ngithumile. Inthando yalo ngithumile ke? Inthando yalo ngithumile ukuthi ngingalahlekelwa lutho kuko konke lokho langiphe kona, kepha ngikuvuse ngemhla wekuphela. Ngobe lokho kuyinthando yababe ukuthi bonke lababona indvodzana bakholwa kuyo, babe nekuphila lokuphakade. Mina ke ngiyawubavusa ngemhla wekuphela. emaJuda ase aqala kukhonona ngaye ngobe phela abethi temini ngisinkwa lesehla ezulwini. Ngakho ke bathi lona akusiyeni Jesu, umsa waJosefa uyise nenina nabo lesibatiko, pho usho kanjani ukuthi ngehla ezulwini? Jesu wabaphendula wathi, Anisukuvuma manodvana kude umuntu longeta kimi nangabe babe lokungiyena angithumile angamdvonsi ngemhla wekuphela. Mina ke ngiyawumvusa aphile. Kubhaliwe kubaprofeti ukuthi bonke bayawuba ngilabafundisiwe uNkulunkulu. Bonke labevile kubabe bafunza kuye bayeta kimi. Kude umuntu loke wambona babe ngaphandle kwalolo vela kuNkulunkulu, nguyena-ke lombonile babe. Ngiqinisile ngithi kini, lowo lokholwako unekuphila lokuphakade. Mina ngisinkwa sekuphila. Bokhokho benu badla imana ehlane kodwa bafa. Lesi sinkwa lesehla ezulwini kuze wonke umuntu asidle angabe asafa. Mina ngisinkwa lesinekuphila lesehla ezulwini. Umuntu nakadla lesinkwa uyawuphila ngunaphakade. Futhi ke lesinkwa lengitasinikela kuphila kwelive. Lengitasinikela kuphila kwelive siyinyama yami. EmaJuda aphikisana odvwana athi, kodwa lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe kuthi siyidle? Okay, ake sifunde verse 26. Jesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini aningifuni ngobe nine nibone tibonakaliso, kepha ningifuna ngobe nidle tinkwa nesutha.
Jesu waphendula kubo wathi nine aningifuni ngoba nibone timangaliso. Timangaliso lentibonile atisho lutho lakini. Because atinifundzisi ukuthi letimangaliso tentiwa ngubani nguBaba eNkulunkulu. But nine letimangaliso anifuni tona namanje nifuna ukuthi ngininike nakule nikufunako. Angathi la magama alikhunyana lawo. Uyabona iqiniso lithi lo sila bantu labanengi kunetinto labafuna kunikwa tona. Lokho kufana nekwekuthi ufuna singwa. Awumfuni umbhaki wesingwa. Mauna Jesu unako konke. Yini lengithunywe yona namhla kususa iwari ngawe ngoba lo Baba lesimbukhondako unawe amandla ekukunika vele lo lokufunako. Mane awusuqala ngekufuna kunikwa. Qala ngekufuna yena. Yenda njani kodwa? Funa yena. Mawufuna yena konke lo lokunye kwakho. Shumayela indvodza kaLiphondo asimene ngetinyawo sitothandaza. Shumayela indvodza kaLiphondo. eSouth Africa. Asimene ngetinyawo bese siyathulisa silalela indzaba lendvodza kaLiphondo eSouth Africa. Ithi lendvodza kaLiphondo eSouth Africa kwaba nemlungu. Umlungu waba nemfana munye wemfana. Wase umlumbi uba nesisebenzi lesafika sesincane kuye sase sagugela kuye. Saguga eplazini. Umlumbi wase uyagula, ugulela kufa. Masagula umlumbi wabhala iwili. Wathi lo mfana wami lo ngishiye nana 70 nasi kwaba sigebengu angebela nala plazini. Akana uthola lutho. Utawuthola kube kunye. Etintweni tonke tamle nginato kufuna nje yena khethe kube umfana wabitwa ngummeli walomkhulu walomlungu wathi hey uthi baba wakho buya la ngikwatise na ukuthi nakahamba emhlabeni wena ngeke uthole lutho etintweni takho ukhetha kube kunye kuphela, only one thing. Na ukhetha tingomo uyophenga ingomo kuphela. Na ukhetha timoto uyothatha imoto kuphela. Na ukhetha imali lesebhangi uyothatha imali kuphela. Ngeke uthathe konke la. Konke wasumfana kwabani kanti konke lokunye ngoba baba akana mntwana ngimi kuphela. Uthi uthite uyihlo konke lokwalokunye kwaleli khehla ngoba ukusebentela leli khehla lolishiye lapha ekhaya. Wasumfana uyahamba uyobuta kubangani bakhe. Lebe beba naye tinkomo singomo inemali wathi sekutalanga lekuyokhetha ngibokhethana bose mfana kithi uyathi phela emaplaza letinkomo wahamba waya kulenye intombi yakhe lebe ifence kakhulu ithanza timoto afike wayibuta ukuthi manje ngikhetheni yathi intombi isonto waya kulelenye yayithanza kakhulu imali yathi ngikhetheni yathi lije bathi wasuyahamba so uya kumfundisi lomtshala wafika wathi kumfundisi mfundisi ngende njani wathi mfundisi hamba ufike ukhethela ikhehla wahamba waqansuka lamagama lamfundisi khetha likhehla ngikhethiswa ngenxa yakhe la ngilikhetha kuthi linani nakufika langa lekhetha bonke balalela yena kusuyakhetha manje kwathi wakhetha mfana asithi inhlaku le ntombi ithi asithi inhlaku lena ithi asuhlaya emajiteni asemajita bathi abeyithanza kakhulu nto batala lethanda timoto kuspina wagcina akhethe timoto wathi akakhethe timoto wathatha tonke timoto tabuya ngala wathatha yabayinye base bahamba bohlala spin bathi yaspina yarola anale ntfombi lakhazi yarola wajubeka
wajubeka wangafi wabasishosha kabuhlungu asakhona nekudla nekutidlela ufuna fundwe bathe mfuce emalanga lamabili amathathu intombazana yathengisa konke lokwetimoto yasuke lapha ehamba waqala manje wafuna labantu amfuca abambhekise kuphi kumfundisi wathi akafika umfundisi wathi umfundisi mfana wami ngesikhathi ngithi mina ekhetha leli khehla bengisho ukuthi na ukhethe leli khehla konke kwelikhehla kwakho na ukhethe likhehla kusho ukuthi ukhethe konke and likhehlo yalibona selikhulile selitawuthi hambele emhlabeni liphinde lishiye yonke lento la wena nje kwakho ufuna ukhetha likhehla wena ube neenga nelikhehla kunebantu abane-enga na Jesu kanti na ukhethe Jesu nje konke kwakho yekela kuba specific ngifuna nako ake uthi Jesu konke lokungekwakho nangifune wena kwami funa wena Nkosi ube injabulo yami ngoba wena uyakhona nekungilwela timbi tami ungikho konke kimi nebathakathi ngeke bangente lutho netimfamona ngeke tingente lutho once ngakhetha wena ngiyati setandleni letitfokomele funa nikuqala umbuso kaNkulunkulu konke lokunye kuyakwenetelwa kuwe ake ushintsha lendlela lotengayo la ute wena ufuna lokuthite but nangumlayeto funa yena kuqala nangumlayeto lo right funa yena kuqala ngiyati mina naNkulunkulu futhi uyathi ukuthi utengani wena la yini lefunwa nguye kodwa yena uthi kuwe namuhla funa mina kuqala konke kutakwenetela kuwe ungafuni injabulo ungafuni impumelelo kuJesu longanaye funa yena Nkosi wami sikubusise manje bantu ke bahlupha ngalokuthi bayatimisela ukuthi aqiniselele ukuthi ngiyambamba nakaphuma umfundisi no namhla kuthiwa nje funa yena kuqala lamuhla funa kube nguwe funa yena nje mina ngiyati mina uyati yena uyasifuna scholarship uyati wena uyayifuna phela wena icollege uyati ukuthi wena uyakufuna lokho kodwa uthi ufuna yena kuqala funa yena kuqala mawufuna yena konke utanganetela ku sengifuna ukuthandaza manje ungatentisi shintsha lendlela lotengayo shintsha le attitude lotengayo shintsha Nkosi ngifuna wena nawusho njalo ugijima ndela ngaphambili ngifuna ukuthandaza nawe Nkosi Jesu ngifuna wena mangifune wena konke kwami kunebantu lalaba worried beka phansi emawari beka phansi kukhathateka ngetinto letinengi kwake wabane abantu abatana namabili Martha na Mary Martha wayaluka wathi Jesu Martha ukhathateka ngetinto letinengi kodwa lo Mary ukhethe into langeke zemukwe yona lalela lento lokhathateka ngayo ungaba nayo namhla wemukwe ngakusasa kodwa na ukhathateke ngokuthi ufuna nje Jesu kude longakwemuka yena nangabe kude futhi ongakwemuka yena kude longakumvimba ukuthi akunike lo lokufuna wena ngoba Jesu uyadada into lothufuna wena lona likuphila lona likuphila
igama lakhe lona liyaphila likuphila lona gama likaJesu likuphila. Thank you Jesus. Ake siphakamise intandathu mani nawe lo uhamba komani la so ume khona nyalo. Ngori kaphanduya. Ake siphakamise intandathu baba wethu longcwele. Sifuna wena nkulunkulu. Egameni likaJesu Kristu sisonzela phambi kwakho Nkosi. Naba abantwana bakho Nkosi abaketi kimi kodwa bete kuwe. Abafuni lona libandla lase-Free Evangelical Assembly kodwa bafuna wena. Abafuni yena umfundisi kodwa bafuna wena. Babe bendele umusa. Fakazela kuthunywa kwami ngithunywe nguwe. Baba fakazela kuthunywa kwami ngithunywe nguwe Nkosi kulabantu. Futhi abaketi kimi bete kuwe. Lalelani moya mabhadi nemashwa. Lalelani moya tiqalekiso. Nani moya ukumbelwa phasi. Lo siyamkhuphula namuhla. Ngegama likaJesu Kristu loyinkosi. Lo siyambukisa namhlanje. Ngegama likaJesu Kristu loyinkosi. Yebo ligama lelingetulu kwa onke amagama lakho. Babe ngiyabonga. Mina ngitawubeka isandla sami Nkosi. Wena ubeke sakho sandla ngaphansi kwesami. Sami sitawusuka kodwa sakho ngeke sisuka. Babe uNkulunkulu. Nekugula lokusemtimbeni wakhe nangibeka isandla sami kuyahamba. Netinkinga labekade ethwele nekukhathateka nangibeka isandla sami kuyahamba ngoba sewufune wena nkulunkulu. Babe wethu ongcwele akaphambathisi inyalo ufune wena. Siyabonga babe ukuthi bonke labafuna wena uthi tawubalahleli ngaphandle. Babe siyabonga. Ludumo lonke Nkosi malube kuwe njengaNkulunkulu. Egameni laJesu Kristu lenkosi. Ashale Jehova tale egameni Nkosi.